Prije svega želim da čestitam protivniku na fair i korektnoj utakmici. Bilo je stvarno sportski i mislim žestoko i baš što kažem momački, ali ipak dobro. Što se tiče ekipe Ljiljana, mi smo spremali se vrlo malo za ovu sezonu, tako se stvari poklopile zbog trenutne situacije sa pandemijom, tako da ovaj rezultat od 3-3 možda i nije loš, međutim svakako je žao što smo u posljednjih 20 sekundi primili gol. Mi ćemo svakako nastaviti marljivo trenirati i spremati se ako Bog da za završnicu i vjerujemo da ćemo ipak biti među 8 najboljih ekipa.